Guaya, topic about writing guasame, topic about writing, about write kui YouTuber. Okay, about write kui YouTuber, chen about write dien about write ka kui YouTube. About write kui YouTube ka requirement in kon gorgatin, ko deri YouTube do deri je monetize. Balla ne duptin content deri YouTube do deri ka promote ka je. Na ba requirement ka ba ka lat guasame ka je live video mani. Mi jira mu dong tike YouTube ki guri jeno dong de YouTube der won yam dong de rod linga ka gwada me bara ke benefit en jega ka YouTube ka tin content gore ka ji atin der lat mi jira mi momur lat ka YouTube ko riune ent ngwan ka jen tame me tina ka social media to kon ka TikTok to kon ka Facebook ka to kon ka YouTube to kon ka Instagram ba ka to kon ka Twitter ki kan channel dia la content natin at content do no take three important channel to go kono banangat ke social media TikTok akel ke jen Facebook and then commercial ke me YouTube ka kon wore YouTube je lonko kon ko do badana le deje si kon dia la ngaji no der leridi la mala give up la kwa give up fija gur no be continue ko jin don gur metot ki medemal ki gur kak medemal shegantame bi kak bi pur ga pet bi belga chulatin bi tuam den ja to ba shegan den bi bel bi kacham jen madana gur kono kon ngana wari do gur jeno jin do take a procedure to be lat to be gel jemala jene ka grade 1 bo grade 2 grade 3 grade 4 wada dan to go jella widu king yedu la we kemele barode so go kuje money bi nged barode le then gore over take education method ka kan social media ni ti bi ka ngach ka wudu ko beler de ka YouTube and YouTube take a requirement ka ko raje ka ne ti ngach ka titike email address ni chen blano jin leb Gmail ko dio jen ranti ke Gmail right now meti ke Google Gmail la Gmail and kwa YouTube le leb ko je emigwa bar jila requirement kenyam jin mishi email si je leb wada dana shi leb gore jeno jin bi YouTube setting bi jangach setting an yawla mala lat ke YouTube jenene wo bi country bi dil gar ka wich milije boki wich munaka yemoja one example metiga South Sudan ke tika Ethiopia tege mu belel country ni ti cha ka nok ke YouTube gore jeno bi ka dil gar kan country interton bi lat ka witi ko ken shiremende Kenya shiremende Uganda mi jan gwada dan titin den gore jeno bi ka latin na mo ban mi pali jabang no ken setting mo ken lat si progress dunga du shi bangach chachu ka pe muninde yes you can upload video did you want galat but kuji jen wo and watch out in kona chalat kidi kwa la wala sha la shi ga den enbo ko take two important application to download guri jen YouTube studio ke YouTube analytics rewde ti guri ke ko jira mu guro baji monetize ke YouTube guri ken application dangro and then mishiga download ke shi login ke guri jeno bi gn bu we ka browser shirkamenta Firefox like Google Chrome ke use ne Safari ken internet browser titi login ke bu wetin bu we ka YouTube then bu we YouTube studio But you YouTube studio as she an point and dashboard kelu then be gen bu ka setting gen wu ka setting bu we be country be garden gen gwadan be country be garden they love then which let me any which no come on any country of your choice they get room tomorrow but no teach you gera she status do can requirement YouTube ko she go be ka jan application actual ke YouTube analytics that's why very important o they ro ke baka mishi ngaje gwano chito tochi kangach what is the next move kaj the same setting down at it in point gore jeno bi shot YouTube kudu mi ba mal jek bi gware then bro ko in project kel mi bala town out there right now don't la we ko project me bu ko project ba ci jan la dan lat kenedi ko ken mi jin comedian bi leli nyin comedy ne ka rodien mi jin comedian lenen nyin comedy ne men da dien jena men gore balare
Me, if you are into getting monetized ke YouTube, temu gore belat. Short video ni shukalat. Short video ni shukalat ke YouTube. Bugore jena buy monetize. Movie la short video ni bujeng subscriber karodian. Go and YouTube take a requirement chairman chalaria. Gor kaji subscriber ticket ne ticket and then contribute mulo kon ran de kidar kajik to and ran der ka majik bari gene e watch hour gor kaji tane ti kin dang wan tandi kin dang wan toni ala 4000 watch hour mechanic konjik ka chaka ji ka short video je ka long video ala horizontal video de la video mte minen ngwan minen di minen bakel so be minen diok baga dil choken minen dang wana wer niam then bi ko leli no bi ko lare mo wa ka weekend video to akan bo char burin ko kwenon ban mekeni la mishi na mo ci video no ku donc la na short video ne no chai bi mal monetize ci bi jek ka YouTube gorje no na mon bi ngai mana dia longa blood gwas maga YouTube ko jin mishi video ci la do bi long video bi la te mo gorke jeno bi telephone do be je confirm la telephone number ba ji kon verify feken an telephone do ano jin jirana la tok a ci jin robot ko te ne don te robot te yoske ke YouTube so jin gwada mo ko ba ko ngaji no ci jin robot ano bi telephone number bi je bi guro bi laraj bay jakode mi kan ngaji no jin ran la tok ke tok bi longa video bi shu laraj and then jin be focus ke video ni ko YouTube a company she will na video kill a day no you need to make 2 or 3 or 4 video per day ko a company mi le jitin let me tell you tenere wanted right now la tla willet brand bo let but take 13 hour lede jin the same way let ke YouTube me jin rami momelezi chi content chi ka chak tele ji way out charge be men accept ka YouTube you need to be there making content creator be content buka create ni chiang every day you wake up ka plan no more again bla led but me chiro gujeno you are just simply there sitting down be YouTube bajal it will not work YouTube chechit ke Facebook chechit ke TikTok to content TikTok tene de mwando gor ke je ko easy katal yudi je gatin we only wait for reward by reward by mo you ramadan and no mo ke you and then but you bigger but ka YouTube channel like that YouTube kwa ji pay ke video nin kon leverage me cha video nu ko cha ka gwit la viewer nin kon chi jiktin ajen ba ji pay ke jamon changa dan shi 1000 subscribers shi chu ka shi 4000 watch hour shi ka chu ano chen break ke ki monetization ka ki AdSense ko na mo tya ga long na mo amde na wala di yo mi shi ran che je ko right now long ne de content dong cha yin ken cha ka monetize we help you or you did ka jigde when it come mi charge monetize la talk dine look at setup tell him like ban men jagaro ada should set up before kan look at in come we yar ba ba long no ba do no money ba je monetize so mi ngai chi chop you contact us ye contact brother be contact be nyot we ko chi contact ga to wan tam ngai ka dob dan le YouTube kije okay ngai ken no YouTube lede tan ad biniken je ken yinken ba tikaro but I'm here to teach and social media ko brand be dor be jikten ko ngaje no we are not going anywhere but social media ban use ka gwan me bar chire mala tike bank account la ngaje bank mo che de mutur me dong enemy chi woje mo che dak me kan conduct no bank no wi mon ke kan kon gana je win mon ma kan organization te take social media ni because still big exist so you mean that din chi too late ke jen odere YouTube channel le le wale chi too late nyok jin minogi TikTok no butitin ma mini remember benefit de ngokaji ka don jino ci dul gora shepal ke ti dul gorka even ci twop and ci twop take a degree and I still use social media cause jin technology ndan nothing na me they road employ ko road social media they elected so jen mo kwa use kwa kala encourage no lade use social media responsibly ranchi lente jektin chu kun natin ana chu lente jektin jene kon lati jela ka post yeren rodu ko kan social media neti weekend ye
mete mi jeng mi chilare baji gagra kan la joy kiji ko CNN right now naka Facebook mi jek chilat baji gagra bala rojin shi policy shi ja violate ano ka YouTube jatin bane but YouTube ko led no nene mi shi music rada din shi la rech baji mo ke copyright jin mi shi video mi tiran ka bortin shi la rech ba YouTube ba ja ga jin bo mu wilano content nene ko ken wilano kare te mi shala reuse content baji jojba aken so jen lar kan o jina mu gor jena bor bi ngaje tin na ask advantage ne ka ken disadvantage ne what the dan shi advantage ne kan disadvantage ne ka ciga ngaj you are good to go anya ka wajin mu kiji duwar chu men we loro ba nga chira den ke teje na mede lele de ba lare ya joj kan etere me chale jealousy all of us gone ya ena gan wer ba duwar ba jeje a cin la jigini $20 kon YouTube mishi $100 shejek bigana jagi kapai as long as you monetize mitel mi jeng mishilat and then you are good to go nyaw bi ngaji no jen ayode ne di alwimo kay YouTube jen dini jen duno TikTok de lar mdan tokten duno ko focus kay YouTube right now balani you benefit YouTube ka YouTube te mo gatin YouTube jen ay company miligit mishi latin tell biji yar as long as we can live video man lokana rami mo you know me ko video ne ko kien ko ka upload me jin sample mla upload ni ne ko kien chi nyingu chi galet chi ne ko loko de take off in front of camera la gun je rara den bi video de biji upload ti kare ka YouTube mishi upload rara den chi la rech baji gagrar shuge je no en me ra mangai ke video ne biji use ne the no shi en biji gagrar baji gagrar YouTube the same thing baji gagrar a TikTok point ko TikTok take a cover jatin and a many Facebook bon so jina mi jin content creator la kwari ak jin ke video gori jina broad moy kamu ke mutual niche ke project and an be focused ci be jali jena na ba bro moy ke project kel mi be focused mi jin musician okay but music alone imagine that take a disadvantage in music take disadvantage. Okay, I will bring you up. Okay. I took on the man and Jennifer break Guasame. Okay. Let me allow him. Okay. Osman BKM. Berkamal. Right. Gua chilo ite. Thank you. Jinati ang ada. Berkamal dulu. Oh, pol poin ni je. Ya, ta motor me nong ni albo ke jen dung YouTube nama. Ta ke YouTube ni ti chi ko ka ten ke na bado yo na ke chot video ni. Kan ka monetize na. Le kata ti 10,000 subscriber. Ya. YouTube đã đâu thì chú cái tên sau đó nó subscriber bắt đầu kan ka monetize yo ni chot video ni long na lên wet chứ gur na de dia lok tin ngada kamit we de jag kata de da video ndit tan me ta men wana video ndit na chicken wa cha ka kwit along na ma do Correct. len ya gur Jen long cool and call right in right now. Ala jin mi jira am gur bi monetization bi jira to gur je bi focus ka long video kena long video bi focus ten ko long video jaga ji ko wo bi watch hour 4,000 bi je kwala ku je watch hour ku ka di kai short ne ko short charge mo ke dio je 10 million dio je de je monetize kan short video ne tik video short tik tenen kel daga 3 million kel daga 3 million kel tenen ka 1 million okay 3 million 1 million we mean that dio je gur ke 10 million dio je
Yeah, gor kan 10 million. Bado, Yeah, let what I the shot let na video man. on be kula gay ta de let video on dit na. Okay, okay. But you come tip ke instruction. Man yam. Man de YouTube de je yar jene. Hmm. Ala YouTube. Ala ne te konde chanyi ko jen 10,000 subscriber ato. Tandien Hmm. dong buka ka jen ku kan subscribe ka quick short video no toton. Chine. Yeah. Mu ku kan Yeah. subscribe ka quick short video no toton. Dere gwan wona ne. En video no kone ladi. Tin kwa subscribe kan dire le la long video. Ko bukan yung Okay. kulu gwit. Mishi jana kwa laro ne there's a disadvantage. Miti ke subscriber to one, ka subscriber to chicken it and content like your ne tin bit yung gwit. La jen disadvantage la nen bi long video bi la teram bi gwit. Ko chicken mandan la dikan na Uh, mo chicken nga quick kana. So la kana yana uh, bukan na unfollow again. Chene. yeah. So jana dana beni jen. Anyok bobo Daga focus damar. ko ne. Ha. Daga Oh. damar mo nin ga 100 re bado kan monetize. Hmm. Won jen ka cha mo ni ga buluti na te ko tele ngar ga tele monetization ko chot video na. Kach ane share 10 million chega chubde. View. Kan ka chop, Ka kan ka ka chop, short ka I kan mean ka chop. ka short video no. Nen ka sik. 6 million. Yeah. Okay. Ka tin You million the nya ken. kawaina wala tinken. Yeah, you the nyin ka wai na cha ka fan da kon na. Aiwa. Na man bilal jana man bari comment okay. Ko jin Hmm. gurje ba ji monetize kane do gurje kan de ji monetize oni. Ka to ala jik subscriber ibeje allo. No, kakon. Let me simply say kakon. But if just Yeah, bet alone, long ka kon no. okay, 1,000 subscriber to de ka la net in content la wodi yanako. Ade ken yan kwa gwit. The no but taken one. Kamishi video la chika na bigis. So what you do jene? Can short video no toto bikele la long video. Bi long video Uh, bija leli. Bete ka min ndang one. Jang ne ka shuku min ndang one bakule la long video. Okay? okay. uh, Okay. ala bi jakal mi ka raw wala diok wala ngwan bika min serve la 4 minutes aka chup 4 minutes mi take 10 second bi YouTube je kule jiga no mo a long video na mane ban mo pe ka 3 minutes ke 2 minutes be jiga lo short video kan watch out kon bi jitin bika we ka short video chaka bu consider la long video Okay. Hey, cha ko mo ga. so leno talk today chu do not wait because again ta dan la ran la tu ga mi shi ngaje ti problem ba dan ti tin shi ngaje just begin it Yeah. just start Ka ngar making ne video chale no ngu ne chale lai video ne je ka ngak tin long ne mi chi wo ka lai mi chi wo ka min ne go wala ta ne ka lai na ne. Mu kwai ki jen bi wo ja or go jak ba. yes again the best thing by the way in live video again the best thing ko wodi Uh, ne de gwe ke ji let's say ta mi shi live ka chaji gwe don ka ne jandang ro ne jandang diok by any mean live uh, video no ku akan ku wo cha ru ku kan le rebone no okay. me look at no video and bugalat just use live video on it Okay. and then what you do live video no more be need con like your friend ke need con guji liang mana let's say it right now don't do live video don't use tong nuare we use tong nuare Yeah. they radi they invite they you know live video kel ko view or be ko je kan no be follow ram mo be kan lo go ka ba share yo and the live video do mu guruje bi la bo live video ko nga ka my YouTube channel ko guruje no be shop already chi chub already but tell ni watch already so you have to start that so do that go Ê, nè cha trung ni te kon bat na chắc cha ba ka chong wa man ni YouTube che le le che ka chong point ne ka ngana ga mi o yo ni chat video ne che du na ka chong che jel che o karam dong che ja karam dong di ram mi nen te le che yeah chicken recommendation chicken chwale de ko online let me check it an chal kel cha gor chal dio kel cha le dio okay input all on okay chwale dio yeah dio take which dio chan dio chan okay
Okay, hold on. Tia ke 12 no mo, tia ke 12. Yeah, generation and ticket 12,000.9. We mean that Yeah. almost 13,000. Congra bro, go along. Land me go. Shilan me go Sheila. Okay, let me see. Ta dunu she ala shi ne ta ala dunu she kanta. We just share jama lada jen ojin. Like Jenny, you are making money. Hello, jigga you. But Yeah. ko ta kamala ja news goes me channel me take you. We mean that can short video no con. Dio je shaji lelten. Ta Sha ke video video, no dio je. ta ke video bana 1 million da, mo bana 1 million boten da. Wow, that is good. Okay, let me see your short video. Okay, ka me jila we ka ngada ka live video jinde. Huh? I mean, jila we ka short video ndi tinde. Yeah. Any let ke short video no. Okay. Sinan ala short video ndi tina le ke la long video cause kan bukan ko kule gwi jone. Alo yo be we Okay. le ni jabi ala go dan ku jablo tin. No, te mala we to kan short video be kul nanga long video mo. So jen ta dan de lat ke. Okay. Wo cha oru ku kedi. Eh, no mo tela waja or ba ta ka mo dong mo ta ka waja or mi tia ke 100 na to no. Okay. So you don't have to give up. Let me see. Okay. She bul nuwer she lat gwa ba tele ji live video mishilat. Ya tela. Eh, duno no mo ne guro te number de lat. Na pa no ka live video YouTube mo na. Yeah. Did we ka setting did it confirm? Tell me chara ke kwiden in already. Michi we ka setting Ya ka chale na YouTube. chini. Aywa. Did we ka setting and then be we jek be sure approve e ja code. But bala SIM card you can use ke youtube.in come I use your BlackBerry jack. Maybe the like kind of go nero dio ja la YouTube nero ka one SIM card dio ja ke one. So there is on because like within maybe 24 hours they can allow ngade live video. Kore de Eh, man ja yo tu 30. power. Okay, yeah, Ja wono 24 pan. hours. Okay. 24 hour na. Ala verification at the end go dong me gurje be long video be upload. Chima dong me de 10 minute there ka bell, you know. Ajan dong Point me long kan video. del kwal. Long video jen ko nyan long point de long video. Ni che nge cha on long te nei dong wan che jo te ko ma use le long video ndong mo kul ngal che we go ka ji. Hello na ba wa wan je na ba be la nyo ge ba pa le tin na. Hey, ala te bi le lodia. Anu kuji video man te me gwe tin ram me take a video me de gwa the me Michelle. Okay, you are doing collab with Robert Toke. So what you do, janan ala video de ti budur bi camera ke me video me shi video la de yo. Video mo jang e ka bi ja ka be men ni wan be shu 4 minutes. Yeah. Chena. 4 minutes. Bi chu title ka jen ta chi le ka je gwa the men. Ka bi collab me bi la do collab with bi la de yo. Bi nen be viewer be ka generate. Ko te mu ile video de jidin do top na bu goro den bar. Ni ri koni channel. Yeah. So lel na me bi wele ne la me bar yo bi nyoko mu mo jaga de ko kien. Min ye on be. Ko right now short video you are done with them. Do not do more short video. Just lele ka long video ni and on be we attack ni jeten. Len ju kwa gur len ju kwa ni nyin ko dia len nen bai ya tok ba za du YouTube za du no wan ko ta len nyin kwa we cha we YouTube ku lo go ti o je ma ngar ka ma na tin na no wan za du len gu nien bang na te le chen on na ma cha ko ala YouTube da kwa ja monetize ni ga 2019. 2019. Kere le bi ga tu on te no wal tu on le cha ka we do na shirme 210 dia waje ke 2 ya ce 210 but tell me chala tine je ne kamiran kwai ke je no YouTube le dedi it just la da je chere ka library ka ne ra ka that time chen nga je no dong der under monetization da je nyo kwaje je no de monetization de je la chen me monetization che je chua nang 1 year ko kwaje do da de lat ke je me cha pa lo nga in the other year and the YouTube da la de
chwari sai ko nyop Okay. len men me je jo no no Oh. so no mo emi bej but I na ko kon duk dia jana ka ngaje banu dan lo kam no kon dia ramat mi tika YouTube ka Yeah. kuje lade ba la do dan belet kije okay Yeah, ko yeah, dia yeah. paran me no Nè đó mà mình nói cái rùa tin đó cái chỗ nó cái bolo cha cha giọt cái này đi để bấm môi cái ngài cái áo đó là cam ngana na gen chi ở đây yeah chỉ là yeah chỉ yeah nhong lối yeah đi YouTube nhong lối pin ka kana kame ê kana cam YouTube nhong lối pin này YouTube nhong one pin lối là chết chả là nó bằng ka subscriber shi ga jien à chứ cái gì so ajala ri go ne ajala ri ga la ne ti mi ka na ngaji no chi shi ne ko ken ke de no ka tele na so what you do je ne ala shana lu lele ala wo bi binwer bi kan jago bi kan nen bi kan jek alone bana encouragement bana jela right now then ko of course already she ngara tung lel she subscribe bi chi jek but non ba lel len live video ne ba ka share ka social media ka Facebook bana jogo no mu gwa mete ga title chi ka thumbnail drop yelat then ba upload ka Facebook then dong brand ba jogi so men ron moy ka time and then be one on money yeah yeah one gọi cho lối tới long Gua thank you chama gua brother, thank you. Gua chama gua. Gua shikon dial chana lu jog gua seme shikon linga damandan. Men gor kon lu ngode naren bak, okay? Yanda na gor kon. Miti kariek YouTube ka gor kon oba ran la tuwa no YouTube ngumu gua tin YouTube gua ya. YouTube cha men la rek tina beje ko tele kone ite mo to video ne ka YouTube ne kon dial ka Facebook kene TikTok while YouTube jel la legit long money okay so ne me der we yen dial no kwa encourage no kwa YouTube kwa je use cheng ben ka TikTok wa me bu right anyo ko te le se ta ka TikTok anta me video me la de jenta me live beje kana yo beje lat ka mu beje lat ka YouTube da anyo ko chende lo rai ku je mi kare ba ju kan je ba lat gwa ta mi bram bi je be chu je yo ba le la live video ba yen ta da nan gwa ka je diri video diri je download mi we ke je ka TikTok diri lat ka YouTube the same thing mi ti ka Facebook ka chu live tin ka dongur je diri lat ka YouTube diri lat ba no kan di al fer ka so ani chana gor ka me jira mu cha monetize ka Facebook is okay ti YouTube ko YouTube page la de ti diri you the Facebook but they do not limit or meditate tin ngwa damo so na me jenda na gode nyu akon kel ene ban le jega yo ci ko ray ke ku ka ke ku YouTube ka men gwatin ken be jeda na be ke je kim da de la tana je lingwa da me en bi ate kamal bye bye